Takže dobré odpoledne. Dovolte, abych vás přivítal u nás ve škole v Pečkách v České republice. Добрый день. Дозвольте вас привітати у нас у школі у Печках у České republice. Doufám, že dnešní odpoledne bude pro vás zajímavé a že si navzájem vyměníme informace, které budou pro nás důležité. Спадзяюся, што гэты час, які мы правядзем зараз разам, будзе для вас карысны, і мы абмяняемся цікавай інфармацыяй. Na úvod bych se rád představil. Jmenuji se Luboš Zajíc a ve školství pracuji 35 let, z toho 13 let jako ředitel základní školy. Ва ўводзінах хацеў бы прадставіцца, зваць мяне Любаш Заіц. Я ў сферы адукацыі працую 35 год, з чаго 13 год працую ў якасці дырэктара базовой школы. V současné době působím i v Radě Asociace ředitelů základních škol České republiky. Сёння я таксама з'яўляюся членам Совета асацыяцыі дырэктараў базовых школ. Tak a teď se pokusím nasdílet obrazovku, pokud se nám to podaří, a ukázal bych vám něco málo o naší škole. Зараз я паспрабую подзяліцца экранам і расказаць крыху пра нашу школу. Takže pokud vidíte na obrazovce fotografii, tak toto je naše škola, která byla vystavěna v roce 1902. Калі вы бачыце на экране здымак, то вы бачыце нашу школу, якая была пабудаваная ў 1902 годзе. Любаш, мы не верим, что это школа. Для нас это некий замок, палац. Вы что? Нас выканкамы так не выглядаюць, як ваша школа. Takže městský úřad, jako u nás, ani tak nevypadá jako vaše škola, takže to nevěříme, že je to škola. Наступний раз дошлем, як школи виглядають у нас в невеликих населених пунктах. Jak vypadají školy u nás v takových menších obcích. Tohle to je historická budova, ve které jsou umístěni žáci 2. stupně, to znamená od 5. do 9. třídy. Гэта гістарычны будынак, у якім навучаюцца вучні другой ступені базовой адукації з 5 до 9 класу. Toto je budova 1. stupně, to znamená žáci od 1. do 5. třídy základní školy. Тут бачыце будынак першай ступені базовой школы, то бок вучні тут навучаюцца з 1 до 5 класу. A toto je 3. část, kde je umístěna školní družina a školní jídelna. Тут бачыце трэцюю частку, дзе знаходзіцца школьная дружына і таксама столовка. Takže to je naše škola, ale mnohem důležitější a podstatnější než samotná budova. Вось гэта наша школа, але нашмат больш важным і цікавым, чым будынак, з'яўляецца je toto. Вось гэта. Jsou to učitelé, vychovatelé, jsou to lidi, kteří vytváří školní tým. Гэта настаўнікі і выхаваўцы, якія ствараюць школьную каманду. A bez těchto lidí a bez jejich aktivity bychom nedokázali nic. Без іх і без іх дзейнасці мы б не змаглі нічога. Což se ukázalo velice dobře právě teď v téhleté době, kdy jsme všichni v určitém ohrožení a přesto všichni pracovali s maximálním nasazením. Што асабліва праявілася ў цяперашні час, калі ўсе мы знаходзімся ў пэўнай небяспецы, але нягледзячы на гэта, кожны працаваў з поўнай аддачай. Čili řekne-li se škola, tak právě ti lidé, kteří tvoří školu, to je ten základ, to je to nejdůležitější. То бок, калі кажам школа, то перш за ўсё маецца на ўвазе людзі, якія ў ёй працуюць, гэта асноўнае і самае галоўнае. No a samozřejmě tím vůbec nejdůležitějším ve škole jsou žáci. І, вядома, гэтым абсалютна галоўным наконт у школе з'яўляюцца вучні. Naše škola je v městě, které má zhruba 5 000 obyvatel a v současné době máme kolem 700 žáků.
Наша школа знаходзіцца ў населеным пункце у горадзе з 5000 жыхароў, а ў нашай школе вучыцца каля 700 вучняў. Jsou to žáci, kteří jsou buď to přímo z města, a nebo dojíždějí z blízkého okolí. Это вучні з нашага горада альбо з навакольных мястэчак. Jsou to děti od 6 let věku zhruba do těch 15 let. Дзеці ва ўзросце ад 6 до 15 год. Samozřejmě, že při tomto počtu se ta škála velice různí. Вядома, пры такой колькасці дзяцей гэтая шкала вельмі можа быць рознай. Máme děti velice nadané, které vyhrávají různé soutěže. У нас ёсць вельмі таленавітыя дзеці, якія выйграюць розныя конкурсы. Ale na druhou stranu máme i žáky, kteří mají velké vzdělávací problémy. Але ў нас ёсць таксама вучні, у якіх ёсць вялікія адукацыйныя праблемы. V současné době je to zhruba 10% žáků, kteří mají nějaký problém. На сённяшні дзень у нас вось гэтых праблемных, скажем так, вучняў 10% каля. My jako škola prosazujeme to, že jsme škola pro všechny děti bez rozdílu. Мы, як школа, прасоўваем думку того, што мы школа для кожнага дзіцёнка без розніцы для кого. Proto se snažíme všem žákům vytvořit vlastně pokud možno optimální podmínky vzhledem k jejich možnostem. І таму імкнёмся для кожнага вучня стварыць аптымальныя магчымасці для навучання менавіта зыходзячы з яго здольнасцяў. Kromě toho se snažíme pracovat i s atmosférou ve škole. Таксама мы імкнёмся працаваць з атмасферай у школе. A snažíme se podporovat demokratické myšlení našich žáků. І імкнёмся падтрымліваць дэмакратычнае мысленне наших вучняў. V tomhletom směru je pro nás velice důležitý žákovský parlament. У гэтым напрамку для нас вельмі важны вучнёўскі парламент, který pracuje na škole už 11 let a řekl bych, že je velice aktivní. Ён працуе, дзейнічае ў нашай школе 11 год, я б сказаў, што ён вельмі актыўны. Prostřednictvím parlamentu mají vlastně žáci možnost se zapojovat aktivně do rozhodování o dění školy. Дзякуючы парламенту вучні маюць магчымасць актыўна удзельнічаць у прыняцці рашэнняў наконт дзеяння і дзейнасці школы. A prostřednictvím vlastně žákovského parlamentu my spolupracujeme i s ostatními školami v regionu a naše škola působí jako konzultační centrum. І праз менавіта школьны парламент, вучнёўскі парламент, мы супрацоўнічаем з іншымі школамі нашага рэгіёна, і наша школа займае тут пазіцыю кансультацыйнага цэнтра. A něco se pokazilo. Нешта прыйшло не так. Ještě raz. OK. Tak, vidíme? Бачым. Dobře. Takže další oblastí, kterou se zabýváme intenzivně, je ekologie. Яшчэ адна вобласць, якой мы актыўна займаемся, галіна, гэта экалогія. Na zdi vidíte rorýsy, kteří hnízdí na naší škole. На сцяне вы бачыце ластовак, якія гняздуюць на нашай школе. A naše škola má titul Rorýsí škola, protože se pro ně snažíme spolu s ornitology z Národního muzea dělat, co nejvíce můžeme. І наша школа называецца такая школа, такая чужовая школа, тому што мы імкнёмся з нашымі орнітолагамі рабіць для гэтых птушак як мага больш. Ale nezabýváme se jenom rorýsy, zabýváme se obecně nebo širším rozsahu právě tou ekologií, tříděním odpadů, chováním žáků a dalšími věcmi.
Але вядома, мы займаемся не толькі стрыжамі, але і ў больш шырокім плане экалогіі, такой як сартыроўка смецця і іншыя. No a v současné době jsme se dostali do období předvánočního a velice rádi bychom tohleto období oslavovali. Зараз мы знаходзімся ў такім перадкалядным перыядзе і з вялікім задавальненнем хацелі б яго святкаваць. Bohužel ta situace, jak všichni víme, se zkomplikovala a už na jaře a i teď na podzim jsme museli zahájit úplně jiný způsob výuky. І, як мы ўсе ведаем, сітуацыя зараз стала больш складаным і вясной, і цяпер мы павінны былі ўвесці абсолютно іншы тып навучання. Situace na jaře byla velice komplikovaná. Вясной гэтая сітуацыя была вельмі складанай. Nikdo s tím nepočítal a nikdo jsme na to nebyli připraveni. Ніхто не чакаў гэтай сітуацыі, і мы не былі гатовыя да яе. V našem školství se posledních zhruba 6 let hovořilo o tom, že je třeba provést digitalizaci výuky. Апошнія 6 год у нашай сферы адукацыі пастаянна ішлі гаворкі пра тое, што трэба зрабіць нашу адукацыю больш лічбавай. Ale bohužel se o tom jenom hovořilo. Але, на жаль, пра гэта толькі ішлі гутаркі. A když jsme se snažili to nějakým způsobem změnit, tak spíš se nacházely odpovědi, proč to nejde, než jde. І калі мы спрабавалі нешта змяніць у гэтай галіне, то часцей за ўсё знаходзілі адказы наконт таго, чаму гэта не атрымліваецца, чаму гэта можа пайсці добра. A najednou po 6 letech na jaře přišla koronavirová krize. І раптам пра 6 год вясной прыйшоў каранавірусны крызіс. A během 14 dnů byla digitalizace hotová. І за 14 дзён пераход да лічбавай адукацыі быў гатовы. Což je asi jediný pozitivní přínos koronakrize. І, напэўна, гэта адзіны пазітыўны вынік коронакрызісу. Samozřejmě, že ze začátku jsme tápali a hledali jsme různé cesty a možnosti. Вядома, з самага пачатку мы ішлі такой няўпэўненай дарогай і шукалі розныя магчымасці. Snažili jsme se využít všechno, co jsme měli k dispozici. Мы імкнуліся выкарыстаць усё, што ў нас ёсць у распараджэнні. Byly to různé maily, různé platformy, jako je Zoom a podobně. Это былі і имейловая камунікацыя, і розныя платформы, такія як Zoom. Ale vznikl z toho trošičku zmatek. Але у пэўны момант мы аказаліся вельмі такім сітуацыі хаоса. Proto jsme se rozhodli, že musíme v tom celém dělat nějaký systém. І мы вырашылі, што трэба ва ўсёй гэтай сітуацыі знайсці пэўную сістэму. A sjednotili jsme platformy, na kterých se pracuje. І мы аб'ядналі тыя платформы, у якіх працавалі. Používáme systém, který se nazývá bakaláři, což je jednak evidenční systém a jednak systém komunikace s rodiči. Мы выкарыстоўваем сёння сістэм, які называецца бакалаўры. З аднаго боку гэта сістэма уліку, з іншага боку гэта сістэма камунікацыі з бацькамі. A druhým pracovním systémem je Google Classroom, který používáme pro výuku. Другой сістэмай з'яўляецца Google Class, якую мы выкарыстоўваем для навучання. Když skončila jarní krize, tak jsme nebyli až tak velcí optimisté, abychom předpokládali, že nebude další. Пасля веснавога крызісу мы не былі такімі аптымістамі, каб лічыць, што наступны крызіс не настане. A začali jsme se připravovat na to, co vlastně nastalo teď na podzim. І мы пачалі рыхтавацца да таго, што наступіла ўласна сёння зараз восенню. Všichni pedagogové prošli proškolením právě v těch systémech, které používáme.
Усе педагогі прайшлі спецыяльную падрыхтоўку па тых сістэмах, якія мы выкарыстоўваем. Stejně tak jako naši žáci. І гэтаксама нашыя вучні. No a druhým okruhem, který jsme řešili a který se ukázal jako velký problém, bylo technické vybavení. І другой вялікай галіной, дзе былі пэўныя праблемы, гэта было тэхнічнае забеспячэнне. Naštěstí na tuto situaci zareagovalo i naše ministerstvo školství. На шчасце, пашчасціла, што на гэтую сітуацыю рэагавала і Міністэрства адукацыі. A díky finančním prostředkům jsme mohli zakoupit techniku použitelnou pro distanční výuku. І дзякуючы фінансавай дапамозе мы змаглі набыць сродкі для дистанційнага навучання. Samozřejmě nebylo to v plném rozsahu, ale ten základ se nám podařilo zabezpečit. Вядома, гэта не было поўнае забеспячэнне, але аснову мы атрымалі. Naši žáci nebyli vybaveni technicky a měli problémy s připojením na internet. У нашых вучняў гэтага забеспячэння дастатковага не было і нават забеспячэння інтэрнетам у некаторых. Podařilo se nám vyřešit ty největší problémy ve spolupráci s zřizovatelem, čili s městem Bečky. Нам атрымалася вырашыць большасць праблем у супрацоўніцтве з фундатарам нашай школы, то бок горадам Бечкі. A to podzimní období už naběhlo mnohem z nás. І гэты восеньскі перыяд прайшоў нашмат лягчэй. Samozřejmě nebylo to úplně jednoduché, především proto, že změny, ke kterým dochází, jsou příliš rychlé a těžko se na ně reaguje. Вядома, перайсці вось так да гэтай сістэмы было не зусім лёгка, таму што не казаць, змены вельмі хуткая праходзяць зараз. V současné době pro nás největším problémem bylo to, že část žáků zůstala doma a část žáků jsme měli ve škole, takže vyučující vlastně pracovali na dvou frontách současně. Найбольшай праблемай на цяперашні момант з'яўляецца тое, што частка вучняў засталася дома, частка вучняў прыходзяць у школу, і нашы супрацоўнікі працуюць, уласна кажучы, на двух фронтах. V současnosti se ta situace nějakým způsobem stabilizovala a teď naši žáci odešli na vánoční prázdniny o 2 dny dříve, než bylo původně plánováno. Зараз ситуация стабилизовалася. Наши вучни сошли на колядные каникулы на 2 дні ранее, чем плановалось. No a my nyní čekáme, co bude po Vánocích. Ну и зараз мы чекаем, что будет після коляду. Samozřejmě doufáme, že budeme moci nastoupit do školy normálně. Мы вельмі спадзяёмся, что атрымаецца прийти у школу в нормальном режиме. Ale v případě, že to nepůjde, budeme muset najít jiné řešení. Але калі гэта не атрымаецца, нам прыйдзецца знайсці іншае вырашэнне. Tak, já myslím, že jsem tak nějak zhruba v kostce řekl to základní a možná by bylo dobře, kdyby byly nějaké dotazy, kdybychom mohli komunikovat navzájem, abych tady nepovídal jenom já, abych vás nenudil. Можна сказаць, што ад мяне гэта коротка кажучы ўсё асноўнае, што я мог прадставіць зараз. І напэўна было б добра, калі б у вас былі пэўныя пытанні, удакладненні, каб не гаварыў толькі я, каб мы з вами камунікавалі. Тихо. Почекайте, будь ласка, ми тут технічне питання. Наприклад, на Білорусь
Ці чутно? Если слышите, Slyším. так. Ну, тут хоча й до перакладчика ці чутно. Ну, у Беларусі ёсць такая гісторыя, што розніца ў сацыяльна-эканамічным становішчы сямей у маленькіх гарадах ці ў вёсках і сямей, якія жывуць у больш буйных гарадах, вельмі значныя. Ці ёсць такое ў Чэхіі, што жыхары невялікіх гарадоў звычайна больш бедныя і звычайна ўсё ж сем'і маюць меншую адукацыю? Про Білоруську je typická taková situace, že je zjevný rozdíl mezi sociálně-ekonomickou situací a zabezpečením rodin a žáků ve větších městech a v menších městech na vesnicích. Ti z menších měst jsou nejčastěji chudší a proto získávají horší vzdělání. Jestli je podobná situace také v České republice? Neřekl bych, že to je úplně dáno malým a velkým městem, ale je pravda, že i u nás jsou takzvané vyloučené lokality. Я б не сказал, что это связано менавіта з тым, што ёсць вялікія і меншыя населеныя пункты, але у нас ёсць пэўныя месцы одлученные, скажем так. Kde dochází ke koncentraci právě těch sociálně slabších rodin. У якіх у одлученых этих местах находится концентрация таких социально больше ослабленных семей. Tyto lokality se nachází jak třeba ve velkých městech, což jsou třeba města na severu Čech. Такие месцы ёсць і ў вялікіх гарадах, jak například u Północnej Čechy. Tak i v menších obcích, jako jsou třeba Pečky. I u menších naселených punktach, jak i náš город Pečky. Tento problém my dlouhodobě řešíme. Гэтую праблему мы уже на протягу доўгага перыяду вырашаем. Snažíme se opět spolupracovat s městským úřadem. Мы імкнемся супрацоўнічаць з гарадской мэрией. A podařilo se nám vytvořit takzvaný sociální fond. I u nás atrymалася stворить takzvaný sociální fond. A v rámci toho sociálního fondu se nám daří zajistit žákům, kteří jsou z těch sociálně slabších vrstev, materiální zabezpečení pro výuku. І у межах дзейнасці гэтага сацыяльнага фонду у нас атрымліваецца забяспечваць матэрыяльна вучняў з гэтых сацыяльна больш слабых сям'яў. А адкуль грошы ў гэтым фондзе? Ад дзяржавы, ад мэрыі ці гэта нейкія фундатары? Odkud pochází prostředky v tomhle fondu? Jestli jsou od státu nebo od městského úřadu? Prostředky jsou od městského úřadu a je vytvořen výbor, kde jsou zástupci městského úřadu a školy. Грошы гэта гарадскія, з гарадской мэрыі створаная спецыяльная камісія, у якой працуюць прадстаўнікі як школы, так і мэрыі. A buď to rodiče nebo třídní učitelé těch žáků dávají požadavky tomuto výboru. І бацькі або класныя кіраўнікі прадстаўляюць вось гэтыя патрэбы гэтай камісіі. A výbor potom rozhoduje o přidělení těch prostředků. І камісія тады прымае рашэнне, ці выдзяляць гэтыя сродкі. А вось калі уже пра іншае пытанне, калі настаўнікі вучыліся выкарыстоўваць тэхнічныя платформы, той жа Google Class, то яны вучыліся ў межах школы адзін у аднаго, ці гэта было знешняе навучанне? Если vlastně ta výuka nebo příprava učitelů na práci s digitálními platformami, jako je Google Class, probíhala přímo na základě školy, jestli se učitelé učili jako od sebe navzájem, nebo to byla nějaká venkovní instituce? Byly nabídky různých kurzů, které se pořádaly v rámci institucí, jako třeba Národní pedagogický institut. Byly прапановы ад розных устаноў таких курсаў, як, напрыклад, Нацыянальны інстытут адукацыі.
Ale vzhledem k tomu, že my na škole máme IT specialisty, tak jsme si ty kurzy zorganizovali sami pro sebe. Але улічваючи, што у нашай школе працуюць таксама IT-спецыялісты, мы гэтыя курсы для нашых настаўнікаў арганізавалі самі. Дякую. А як змяніліся методыкі і такія педагагічныя тэхналогіі ў сувязі з дыстанцыйным навучаннем? Ці з'явілася нешта там новае, ці нашмат памяняўся педагагічны працэс? Jak se vlastně změnila metodická a možná didaktická stránka, didaktické přístupy při přechodu na tu distanční výuku, jestli se ten metodický repertoár obohatil při výuce na vaší škole? Řekl bych, že se to změnilo velice výrazně. To změnilo se velmi výrazně. Jednak se musel změnit samotný obsah výuky. З одного боку, треба було змінити, власне, зміст навчання. V rámci školního vzdělávacího programu je spousta věcí, které jsou nastaveny pro běžnou výuku, ale nebylo by je možné distanční výukou zvládnout. У нашій школьній едукаційній програмі є шераг потребувань, які реалізуються менавіта при вочным навучанні, але якія ў дыстанцыйным фармаце засвоіць ці даць нельга. Z toho důvodu jsme museli provést redukci vzdělávacího programu a vybrat věci, které jsou opravdu podstatné. І таму мы былі вымушаныя скараціць гэтую адукацыйную праграму і выбраць сапраўды асноўныя, сапраўды базавыя, самае базавае. No a samozřejmě v návaznosti na to se museli změnit i metody výuky. У сувязі з гэтым таксама змяніліся метады навучання. Protože distanční výuka to samozřejmě vyžaduje. Таму што дыстанцыйнае навучанне гэта абумоўлівае. Výuka probíhala v podstatě dvěma způsoby. Навучанне праходзіла власна у двух тыпах. Ministerstvo školství to nazývalo synchronní a asynchronní výuka. І ось ці два типи Міністерство адукації називало синхронним навчанням і асинхронним навчанням. U synchronní výuky to znamená face to face. Синхронне навчання – це тваром у твар. Jsme museli omezit množství výukových hodin. Нам на синхронне навчання треба було вельми обмежувати кількість годин. Zjistili jsme, že více než 3 hodiny denně pro žáky 2. stupně jsou neefektivní. Мы высветлили, что больше, чем 3 уроки в таком формате за день для учнів з 5 по 9 клас неефективні. Čili zbývající část výuky probíhala tím asynchronním způsobem. Тобто увесь інший час проходив у асинхронному режимі. To znamená, že prostřednictvím právě toho Google Classroom vyučující zadávali úkoly a prováděli zpětnou kontrolu a zpětnou vazbu. Гэта значыць, што праз гэты Google Class настаўнікі задавалі вучням пэўныя заданні і пасля давалі ім фідбэк. Ale kromě toho tady nastal ještě jeden takový problém. Але акрамя гэтага тут наступила пэўная праблема. Týkalo se to právě většinou žáků ze sociálně slabších vrstev, якая датычыла перадусім вучняў з сацыяльна больш слабых слоёў, kteří nebyli schopni se do téhleté online výuky zapojit. якія не маглі подключиться до онлайн-навучання. Tam potom jsme museli přikročit k tomu, že jsme zadávání úkolů a jejich kontrolu prováděli klasicky přes písemné materiály. І ў гэтых выпадках мы павінны былі згадзіцца на тое, што задаванне, дача гэтых заданняў і іх праверка праходзіла у традыцыйным рэжыме. A tady nám velice pomohli asistenti pedagoga. Тут нам вельмі дапамаглі асістэнты педагогаў. A jinak velice významná byla spolupráce s rodiči dětí. З іншага боку, вельмі значны і вялікай было супрацоўніцтва з бацькамі дзяцей.
Obzvláště třeba u dětí z prvních a druhých tříd, tam si myslím, že bez spolupráce s rodiči bychom to vzdělávání nezvládli. Особливо у вучняў першых других класаў, я думаю, што без дапамогі бацькоў эту адукацыйны працэс мы б не пацягнули. Měli jsme docela obavu, jak bude vypadat situace po návratu dětí do školy. Мы вельмі перажывалі за тое, як будзе выглядаць сітуацыя ў школе пасля вяртання ў школу дзяцей. Ale nakonec jsme zjistili, že to není až tak strašlivé. Але ў выніку мы высветлілі, што нічога страшнага не здарылася. Je pravda, že se žáci naučili menší objem učiva. Вядома, вучні вывучылі крыху меней матэрыялу, Ale na druhou stranu získali dovednosti, které by možná si ve škole neosvojili. але яны атрымалі навыкі, якія, магчыма, у школе б нават не змаглі ніколі засвоіць. Především to byly dovednosti z oblasti IT. Перадусім, гэта навыкі з IT-сферы, Ale co nás překvapilo, але тое, што нас здзівіла, to bylo především to, že žáci se naučili být více samostatní a zodpovídat sami za sebe, za svou práci. гэта тое, што вучні навучыліся быць больш самастойнымі і адказваць самі за сябе. A to si myslím, že při běžné výuce, kdy bohužel je spíše vodíme za ručičku, bychom jim asi nedali. А вось гэты навык, калі вось пры нармальным навучанні, калі мы іх хутчэй так за ручку водзім куды трэба, мы б ім не змаглі прывіць. А вось тыя вучні, якія часам менш матываваныя, бо часам праз тое, што іх бацькі менш матываваныя, ці знайшліся нейкія стратэгіі, тактыкі працы з імі, каб неяк уключыць іх у навучальны працэс і пазбегнуць вось гэтай няроўнасці? Jestli vlastně v těch případech, jako samozřejmě jsou méně motivovaní žáci, méně motivovaní rodiče žáků, vlastně jestli jste měli nějakou strategii, přístup k těm skupinám, aby byly taky zapojeny do výuky a abyste předešli nějaké nerovnosti. Ano, určitě je tam celá skupina žáků, kteří jsou méně motivováni. Na jednu stranu jsou to žáci z toho sociálně slabšího prostředí. Вядома, ёсць цэлая група вучняў, якія менш матываваныя, перш за ўсё гэта вучні з гэтых сацыяльна больш слабых асяродкаў, kde je menší podnětné prostředí v rodině. дзе іх менш падтрымліваюць у сям'і. Ale v rámci té distanční výuky to byli i někteří žáci, kteří tu volnost pochopili tak, že nemusí nic dělat. Але ў межах дыстанцыйнага навучання былі і вучні, якія зразумелі гэтую свабоду так, што могуць нічога не рабіць. Problém byl v tom, že v tom jarním období distanční výuka nebyla povinná. Праблема заключалася ў тым, што вясной дыстанцыйнае навучанне не з'яўлялася абавязковым. V současném období je distanční výuka povinná jak pro školu, tak pro žáky. Сёння дыстанцыйнае навучанне абавязковае як для школы, так для вучняў. Čili to je ta vnější motivace. То бок гаворка ідзе пра знешнюю матывацыю. A co se týče těch žáků, kteří jak si propadají v té rovině výuky. А што датычыць вучняў, якія вось власна у вымярэнні навучання крышачку знікаюць. Snažíme se ty nerovnosti vyrovnat například personálním obsazením. То мы імкнемся гэтую няроўнасць неяк зраўняць персональным подходом. Pracují u nás asistenti pedagoga, kteří se zaměřují právě na tyhle ty žáky. У нас працуюць спецыяльныя асістэнты педагогаў. Вот некаторыя з нашых асістэнтаў педагогаў, якія працуюць у нашай школе, працуюць менавіта з такімі групамі вучняў. A navíc na naší škole pracuje ještě takzvaný sociální pedagog. Акрамя таго, у нашай школе працуе так званы сацыяльны педагог.
což je pracovník, který vysloveně se soustředí na žáky s problémy vyplývajícími právě z té sociální oblasti. І його праці засяроджені менавіта на тих вучнях, чиї праблеми зыходзяць ці абумоўленыя сацыяльным асяроддзем. Яшчэ такое пытанне, ці не маглі б вы распавесці найбольш падрабязна пра тое, як выпрацоўваецца ў школе адукацыйная праграма, бо ў Беларусі гэта хутчэй такі цэнтралізаваны працэс, але школа сама не выпрацоўвае праграму. Але мне падаецца, што гэта такая справа бліжэйшай будучыні, пра тое, што школа сама вольна шмат што вызначаць у сваёй навучальнай праграме. Як гэта адбываецца ў Чэхіі, у вашай школе, ці хто ў гэтым удзельнічае, ці гэта такая ініцыятыва дырэктара ці намесніку, ці ёсць там адмысловыя метадысты, ну, то бок, як гэта выглядае пакрокава? Jestli byste nemohl trošku podrobněji říci, jak vypadá ten proces přípravy školního vzdělávacího programu, protože u nás v Bělorusku ty programy jsou vlastně centrální, stanovené pro všechny školy jedny, ale je to asi záležitost nejbližší budoucnosti, že bychom taky k takovému systému jako v České republice přistupovali. Tak vlastně jak to vypadá konkrétně ve vaší škole? Jako kdo je zapojen do toho procesu, kdo ho jako vede, jestli máte nějaké odborníky, kteří se tím přímo zabývají, jestli to vede přímo ředitel nebo jeho zástupci a tak. Dobře, to je otázka docela široká, ale pojďme na to. Školní vzdělávací program vychází z takzvaného rámcového vzdělávacího programu, který je přijatý celostátně. Это вельмі широкое питание. Давайте поступово. Школьная адукацыйная программа, наша навучальная программа, яна сыходзіць і базуецца на рамачнай праграме адукацыйнай, якая прынята у краіне цалкам. Ten proces začal zhruba někdy před 10 lety. Гэты працэс пачаўся недзе 10 год таму. Byl vytvořen ten rámcový vzdělávací program a každá škola si na jeho základě vytvářela svůj školní vzdělávací program. Tady была створена гэтая рамачная адукацыйная праграма, і кожная школа пачала ствараць сваю. Ten školní vzdělávací program vytvářely týmy. Гэтыя школьныя адукацыйныя праграмы ствараліся камандамі. Podstatné bylo to, že školní vzdělávací program musel být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. Прынцыповым з'яўлялася тое, што школьная адукацыйная праграма павінна была пэўным чынам адпавядаць рамачнай адукацыйнай праграме. A na jeho základě si škola mohla vytvořit svoji vlastní specifikaci. І на яго аснове школа магла стварыць пэўную спецыфікацыю уласную. V té době my jsme se zaměřovali na výuku jazyků, ICT, ekologii. У той перыяд мы былі засяроджаны на навучанні мовам, ICT ці таксама экалогіі. Ale ten školní vzdělávací program není neměnným programem. Важна разумець, што школьная адукацыйная праграма не з'яўляецца нязменнай. Program se stále vyvíjí a během toho, jak se vyvíjí možnosti a potřeby školy, se mění. Школьная адукацыйная праграма развіваецца, змяняецца у залежнасці ад таго, як змяняюцца і развіваюцца патрэбы школы. Takže v současné době jsme do školního vzdělávacího programu přidali například robotiku, přidali jsme tam mnohem větší důraz třeba na demokratický rozvoj ve škole v rámci žákovského parlamentu a podobně. Таму, напрыклад, на сённяшні момант у нашай школьнай адукацыйнай праграме з'явілася аддзел звязаны з рабатызацыяй, ці таксама з большы акцэнт на дэмакратычнае развіццё вучняў у межах працы школьнага парламента.
Výhodou těchto školních vzdělávacích programů je to, že škola skutečně si to může přizpůsobit podle svých možností, ať už co se vybavení týče, ale i třeba personální. Плюсам гэтых праграм з'яўляецца тое, што школа сапраўды можа прыстасаваць яе да свайго забеспячэння, як тэхнічнага, так і кадрового. Samozřejmě jsou tady i určitá úskalí. Вядома, тут ёсць і пэўныя праблемныя месцы. Například v okamžiku, kdy žák přechází z jedné školy do druhé. Například, kdy učeň переходит z jedné školy do druhé. Pak se může stát, že přijde do školy, kde třeba jsou jiné předměty nastavené, než byly ve škole předcházející. І може здаритися така ситуація, що у цій новій школі будуть предмети інакш побудовані, ті інакш орієнтовані, чим у попередній школі. Pak samozřejmě pro takového to žáka musí být nějaké přechodné období, kdy tedy se tam přizpůsobí na poměry té nové školy. І для таких учнів, відомо, необхідний переходний період, podczas якого він буде призвичаюватися до традицій той школи. V současnosti se v České republice připravuje celková úprava právě toho hlavního rámcového vzdělávacího programu. Сьогодні у České republice рихтується така повна ревізія головної рамочної едукаційної програми. Snažíme se i třeba přes asociaci ředitelů, která je partnerem ministerstva školství, tuto reformu ovlivňovat. Ми імкнемося впливати на цю реформу у тим ліку праз нашу асоціацію директорів, яка співпрацює з Міністерством едукації. První část té reformy začíná už od září příštího roku. Перша частка цієї реформи починається у вересні наступного року. A bude zaměřena právě na věci týkající se nového obsahu informatiky, robotiky a těchto technických oborů. І буде засяроджена, перш за все, на поширенні і зміні змісту навчання інформатиці і роботичних наук. A právě s těmi změnami, které budou na školy nastupovat, dochází i ke změně školních vzdělávacích programů a tam chceme právě, aby se do toho v největší míře zapojili učitelé. І коли наступають ці зміни, наступають так само зміни у школьних адукаційних програмах, і у цей момент нам вельми важливо, щоб у цей процес включалися наставники. Protože jsme zjistili, že velikým problémem bylo to, Тому що оказалося, що великою проблемою з'являлося тое, když se zaváděly první školní vzdělávací programy z těch rámcových vzdělávacích programů, што у той час, калі ствараліся першыя школьныя адукацыйныя праграмы на базе рамачных, tak u části škol to bylo vysloveně formální. што у часткі школ гэта было выключна формальная справа. Vedení školy vytvořilo nějaký program a předložilo ho učitelům. І таму міністэрства стварыла новую праграму і прапанавала яе наставникам. Ale v tu chvíli ti učitelé ten program nevzali jako vlastní a ne vždycky se jim podařilo to naplnit. І вось была такая ситуація, што настаўнікі не прынялі вось гэтую праграму як сваю уласную і не змаглі яе прытрымацца. Proto je třeba co nejvíc aktivně zapojit právě ty učitele do tvorby toho programu. Менавіта таму важна, каб настаўнікі былі актыўна уцягнутыя ў стварэнне школьных адукацыйных праграм. А як выглядае вось гэта група настаўнікаў, якія выпрацоўваюць праграму? Гэта нейкая сталая група, якая рэгулярна сустракаецца, ці гэта каманда пад праект? Які адсотак настаўнікаў, напрыклад, туды ўваходзіць і як гэта pracuje? Jak vlastně vypadá ta skupina učitelů nebo těch, kteří pracují na tom školním vzdělávacím programu, jestli je to stála skupina, která
pořád nějak pravidelně se schází a na tom pracuje, nebo je to skupina projektová jen a jaké procento možná těch učitelů ze školy se účastní práce na programu? Tyhle ty skupiny my nemáme vytvořené speciálně pro ten školní vzdělávací program, ale máme vytvořená takzvaná metodická sdružení. У нас нема спеціально створених груп для зміни написання цієї програми, але у нас є так зване методичне об'єднання. A tyhle ty skupiny vlastně se věnují té oblasti daného předmětu dlouhodobě. І ці об'єднання, вони присвячають свою працю вже на протягу довгого періоду певній предметній області. Zabývají se jak obsahem, tak i metodikou. Вони займаються як і змістовим планом, так і методичним. No a v okamžiku, kdy je třeba zpracovat nějakou tu věc právě pro ten školní vzdělávací program, tak plynule do té činnosti přecházejí. І у моменті, коли треба нешта падрыхтаваць для школьнай праграмы, яны плавно пераходзяць менавіта до гэтага задання. Kromě toho na škole působí koordinátor školního vzdělávacího programu. Акрамя таго, у школе ёсць координатор школьнай адукацыйнай праграмы, Což je jeden z pedagogů. якім з'яўляецца адзін з настаўнікаў. A ten vlastně koordinuje činnost těch skupin. І гэты координатор координуе дзейнасць гэтых аб'яднанняў паміж сабой. Současně kontroluje i to, aby ten školní vzdělávací program byl v souladu s tím rámcovým programem. І адначасова координатор кантралюе тое, каб школьная праграма адпавядала рамачнай. K tomu využíváme i nástroje České školní inspekce, které máme k dispozici. Для гэтага мы выкарыстоўваем таксама прылады, якія нам прапануе школьная інспекцыя Чэшскай Рэспублікі. А ці ёсць нейкія такія знешнія памочнікі, напрыклад, інстытуцыі ці міністэрства, да каго можна звярнуцца і атрымаць зваротную сувязь, падтрымку, калі робіш праграму, напрыклад? Jestli existují nějaký externí, jestli jsou nějaké externí instituce nebo organizace na výpomoc s prací na tom školním programu, abyste mohli dostat v případě nějakou zpětnou vazbu a jak by to mohlo lépe vypadat? V první fázi, když byly zaváděny školní vzdělávací programy, tak byli ministerstvem pro školení lektoři, kteří navštěvovali školy a pomáhali vlastně v té první fázi s jejich zavedením. У першай фазе увядзення школьных адукацыйных праграм міністэрства праводзіла курсы, на якіх падрыхтавала лектараў, якія пасля прыходзілі у школы і дапамагалі са стварэннем школьных программ. Následně to, zda ten školní program je v pořádku, kontrolovala Česká školní inspekce. Пасля ці адпаведнасць школьнай праграмы рамачнай кантралявала Чэшская школьная інспекцыя. To už tak moc veliká pomoc nebyla, to už byla spíš kontrola natvrdo. Гэта ўжо не сказаць, каб гэта была вялікая дапамога, гэта ўжо была такая жорсткі кантроль. Дзякуй. І пэўна апошняе пытанне такое ўжо не звязанае з гэтым. Вы ўзгадалі асацыяцыю дырэктароў чэшскіх. Наколькі асацыяцыя можа сапраўды паўплываць на нейкія палітычныя рашэнні? Děkuji. Vy jste se asi taková poslední otázka, která se netýká té předchozí. Zmínil jste asociaci ředitelů. Vlastně jak ta asociace může ovlivnit, dejme tomu, různá politická rozhodnutí? Asociace ředitelů v současné době i možná díky té nepříjemné situaci, která se tady v současnosti děje, se stala pro ministerstvo školství důležitým partnerem. Асоциация директоров, магчыма, шмат у чым дзякуючы этой неприемной ситуации, в якой мы зараз находимся, стала для Министерства адукации важным партнером. V prvé řadě jsme připomínkovým místem pro legislativní změny.
Перш за ўсё мы з'яўляемся той платформай, якая прапануе пэўныя заўвагі у законодавства об адукацыі. Což znamená, že všechny návrhy legislativní, které podává ministerstvo školství, jdou nejprve, nebo ne nejprve, ale jako na jedno z připomínkových míst nám. І гэта значыць, што калі Міністэрства адукацыі прапануе пэўныя змены ў заканадаўства, то адным з органаў, адным з месцаў, праз якой гэтыя змены праходзяць і дзе яны ўзважваюцца, з'яўляецца менавіта наша асацыяцыя. Samozřejmě, že se nám nepodaří prosadit všechny naše požadavky, ale z velké části musím říct, že ministerstvo naše návrhy akceptuje. Вядома, у нас не атрымліваецца прасунуць прям усе нашыя патрабаванні і жаданні, але варта адзначыць, што міністэрства многія з нашых патрабаванняў і бачанняў прымае. Stejně tak se snažíme nějakým způsobem i třeba přímou komunikací s panem ministrem ovlivňovat rozhodnutí týkající se právě třeba současné doby. І таксама варта адзначыць, што менавіта ў супрацоўніцтве нават часам у прамой камунікацыі са спадаром міністрам наша асацыяцыя спрабуе дапамагаць развіццю сітуацыі у цяперашнім часе. Ale tam pak samozřejmě nakonec rozhodnutí nejvyšší. Але, вядома, там гэтыя рашэнні ў выніку не заўсёды далёка прымаюцца. Дзякуй вялікі за тое, што распавялі і пра досвед сваёй школы і ўвогуле пра дзяржаўны досвед. Гэта вельмі было і цікава, і карысна. Дзякуй. Děkuji moc krát za to, že jste se podělil o zkušenosti vaší konkrétní školy a o zkušenosti z prací v českém vzdělání, takže bylo to moc užitečné. Ještě bych chtěl říct jednu věc. V minulosti dvakrát navštívili vaši kolegové naši školu a budete-li mít zájem, kdykoliv jste u nás vítaný milostí. Мы уж паспрабуем вас запросить до нас наступны раз, а что мы да мы. Как вы убачили, покажем натуральную школу в маленьком Ушачах. Rádi bychom vás už pozvali k nám, abyste viděli naši školu v tom přirozeném prostředí, jak vypadá a funguje u nás. Rád jsem vás viděl. Děkuji.